Pilang aldo bayong alalan ni Nuro Chakareng Kapampangan na balen, i-re-election ni Senator Lito Lapid inyang Webis, May 8. Kaya beraking motorcade ding anak adina Mark Lapid, COO ning Pieza o Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority at Pora Councilor candidate Maynard Lapid. At suya naman Keti Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. a kandidato namang congressman king 1st District ning Pampanga. May gumpisa yung caravan king Kapas at Concepcion king Tarlac, Tinaglus king Banban at linibot kareng syudad ning Mabalacat ampong Angeles. Mayakit king motorcade ding mapaling sagana dareng kabalen king senador. Masalamat po kayo ng kabalen tamo. At tuloy na kami na pagmamahal sa akin. At tayo nga, at ako naman ay papalitan natin ang pagmamahal yan. At alam naman nila, 32 years na ako rito. Kaya siguro wala nang bago sa akin dito. Pagsaservisyo na lang sa akin. Siyempre, normal na sa akin tumulong lahat kasi sa ating mga kababayan na mahihirap. Pasalamat si Lapid king balaw sa tiwala dareng Kapampangan king kayang kampanya at may nga kung itulak reng proyekto ami kikaugnayan king inclusive tourism. Kabilang Keti ing agritourism, medical tourism at ecotourism ang makasaup kano king kabiyayan, panakitan at seguridad king pamangan dareng Pilipino. Minunayang megsilbi king Senado'y Lapid madiba 2004 hanggang 2016 at pasibayong mihalal inyang 2019. Pasibayang kakandidato iti king daratang May 12, 2025. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.